لە هەر جەهەکەی بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر شەشە و دەستپێکێ دەژی سارنوچە. دونالد ترامپ جê Efxanistanê ragihand ku bîrên petrolên Rojhilatê Çemê Firatê zindestê Amerîka de bimînin. Emmanuel Macron serokê Fransa dibêje êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Çemê Firatê gelek pirsiyar li cem hevpeymaniya NATO durust kirine. Dezgeha Xêrxweziya Barzanî pêncemîn kerwana alîkariyan şanda Rojavayê Kurdistanê. Brîtanya hêzên xwe ji Tiltemir vekişandin û li Dêra Zorê bicî kirin. دووبارە سلااوە بەرێ چەندە مژمێرێکە تەقینەکە بەهێز ناوەندە بەژاری ئەفرینێ هەژان جێدەرەکە تایبەت جێ ناوە بەژاری ئەفرینێ ژێارکێرە دەزانین کو بەریا چەندە مژمێران تەقینەکە بەهێز لە نێزیکی ناوەندە ڕاوشەمبێری و جادە سەداد البلاد ڕوودا و حتا نەهاچ زانیاریە نو لە سەروەیە تەقینێ نەهاتنە زانین. ڕژێمە سووریە چەکدارن بەهتر شاندنە گوندێن باکوورێ بەژاری حەسەکەوێن سەر بە تلتەمرێڤە. ئەژانسە سانایە سەر بە ڕژێمە سووریە وەڕاگەهاند ji bo dabînkirina esayîş û ewlehiya Rêya Navdewletî bi Enfortê naskirin û bejarê Helebê û Hesekê bi hev re girê didê. Çekdarên bêhtir şandine wê navçeyê. Beka ajansa Nevhatî de zanîn çekdarên rejêma Sûriyê karîne balafirên bê balafirvan tên Tirkiye li başûrê Rojhilatê Qamişlo bên xwarê û çekdarên rejêma Sûriyê li nêzîkî gundê Tilleben rûbirûyê çekdarên serbê Tirkiye ve bûne. وڵاتê Brîtanya hêzên xwe ji bingeha qesrik li Tiltemrê vekişandin li navçeyên petrolê bicîkirin. Jêderên medyayî ragihandin ku hêzên Brîtanî ji bingeha qesrik li Tiltemrê hatine vekişandin û li navçeyên petrolê li Dêra Zorê hatine bicîkirin û bê taybetî li bingeha Sirbazîya Amar. Ji alî xwe jî ajansên ser bi rejêma Sûriyê ve ragihandin ku ew hêzên Amerîkîyên li Rmêlan bicî bibûn bo Reqaya û Hesekê hatine şandin. موسا ئەحمەد سەرۆکە دەستگاها خێرخوازیە بەرزەنی دە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دا ڕاگەهاند کو دەستگاها خێرخوازیە بەرزەنی 605 کۆن و تەبایە پێویستیە ناوماڵ و جلوبەرگن زارۆکان دە بێ کاروانە ئالیکاریاندا شاندنا ڕۆژاوای کوردستانê. Dezgeha Xêrxweziya Barzanî kerwaneke dina alîkariyan şanda Rojavayê Kurdistanê û rêvebερê dergehê Pêşavîrê dibêje li ser fermana Serok Mesûd Barzanî dergehê Pêşavûr sê malka berdewam vekiriye û rojan alîkariyên mirovî bo Rojavayê Kurdistanê têne şandin. Musa Ehmed serokê dezgeha Xêrxweziya Barzanî dê konferansekê rojnamevanî da ragihand ku dezgeha Xêrxweziya Barzanî 605 konu tevaya pêwîstiyên navmal û cilûbergên zarokan devê karwana alîkariyan da şanda Rojavayê Kurdistanê. Herwiha Ehmed tekez kir ku dezgeha Xêrxweziya Barzanî wê dişandina alîkariyên mirovî de bo Rojavayê Kurdistanê berdewam bê û bê tu awayekî texsîriyê nake. Ji alî xwe jî Şewket Berbiharî rêveberê dergehê Pêşavûrê ragihand ji roja yekem wekû xelkên me li Rojavayê Kurdistanê rastî nexweşî û nehametiyê hatin. Li ser fermana Serok Mesûd Barzanî dergehê Sînûrî bi mebesta gihandina alîkariyan bo Rojavayê Kurdistanê hat vekirin. Tekez kir ku di dema nihada rojane alîkariyên mirovî bo Rojavayê Kurdistanê têne şandin. Ev karwana hatî şandin pêncemîn karwana alîkariyan e ku dezgeha Xêrxweziya Barzanî bo Rojavayê Kurdistanê ji dema ku êrişa Tirkiye dest pê kiriye û heta weke îro dişîne. Dê çaremîn karwana alîkariyan de Musa Ehmed got ku karwana alîkariyan ya mirovî ye vê carê bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê 500 tane û ji 6000 betanî û 1500 gazî pêk tê. ئێرە سبهێ لەشکران ڕووسی و چەکدارن ڕژێمێگەرەکە لەشکریە هەبەش لە سەرڕێیا ڕۆتکوان جامدان. لە گۆری ژێدەرەکە خۆجهی ژارکێرە گوت ئیرۆ سبهێ گەرەکە هەبەش نابەرە لەشکرێن ڕژێمێ و رووسیادا لە سەرڕێیا ڕۆتکۆ لە ڕۆژاوای کوردستان ڕۆژاوای گوندی ئەبوسڕەیەک و دەکەوێت ڕۆژهەڵاتی ناوەندە خراپ عێشقێدا دەست پێکرد تا گوندی شەرگراکێک و دەکەوێت ڕۆژهەڵاتی باژارێ عینەیسادا
هەمان ژێدەرێ دازانین کو ji duhve piştvaniyeke leşkeriya mezin gihiştiye rejima Sûriye û leşkerên Rûsî. Şeva boriyê de serdaneka veşartî de Serokê Amerîka gihişte welatê Efganistan de ku cejnê lêgel wan pîroz bike. Donald Trump Serokê Amerîka de çerçeveya serdana xwe de bo serbazên Amerîka li welatê Efganistan de konferansekê rojnamevanî de ragihand ku ew nahêlin bînin petroleyên li Rojhilatê Cemê Feratê bêkevne bin kontrola Daişê de û di vê derbarê de ew ê alîkariya qesede bikin. Ev serdana Donald Trump bo welatê Efganistan lêdwana wî derbarê bîrên petrolê li Rojhilatê Cemê Feratê di demekê de tê ku Amerîka karwanên leşkerî bo parastina bîrên petrolê bo Rojhilatê Cemê Feratê dişîne û bingeheke leşkerî li Qamişlo tirbestbîye vekirine. Serokherkanê Artêşa Rûsya li gel serokherkanê Tirkiye rewşa emnî ya leşkerî li Rojhilatê Cemê Feratê got û pêşkirin. Wezareta Berebaniya Tirkiye de daxuyaniyekê de ragihand ku Jeneral Valerî Gerasimov serokê erkanê Rûsya û Jeneral Yaşar Golar serokherkanê Tirkiye de peywendiyeka telefonê de rewşa serbazî û ewlehî li Rojhilatê Cemê Feratê got û pêşkirin. Ji alî xwe ve jî Mariya Zakharova berdevka Wezareta Derve Rûsya ragihand ku Rûsya dixwaze bi cidî û bi bawerî li gel Tirkiye karê hevbeş ji bo çareserkirina kêşeyan encam bide û bi taybetî derbarê rêkeftina sûcî ku navbera Rûsya û Tirkiye de derbarê Rojhilatê Cemê Feratê hatiye imzekirin. Di Kongreyekê Rojnamevanî de li gel Jens Stoltenberg amîndarê hevpeymaniya NATO Emmanuel Macron serokê Fransa ragihand ku êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Cemê Feratê û Rojavayê Kurdistanê gelek pirsiyar li cem welatên endamên NATO durustkirin û pêwîst e NATO bersiva wan pirsyaran bide. Serokê Fransa hevî xwest ku serokên welatên endam di hevpeymaniya NATO de êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Cemê Feratê got û pêş bikin. Di Kongreyekê Rojnamevanî de li gel Jens Stoltenberg amîndarê hevpeymaniya NATO Emmanuel Macron serokê Fransa ragihand ku êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Cemê Feratê û Rojavayê Kurdistanê gelek pirsiyar li cem welatên endamên NATO durustkirin û pêwîst e NATO bersiva wan pirsyaran bide. هەروەها سەرۆکە فەرەنسا گوت ku nabê aliyek teke ziyê li ser berebaniya bikom bike û pêwîst e biryarên ku werna standin bibine karê cidî li ser erdê ji ber bi tenê gotin kêşeyan çareser nakin. Ji alî xwe ve jî Koşka Elîzê ragihand ku êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê rewş alûz kiriye û gelek pirsiyar danîne pêşiya welatên endamên NATO û divê welatên NATO bê zelalî bersiva wan pirsyaran bide. Herwiha serokê Ferensa tekezîr ser hemahengiyê navbera welatên hevpeymaniya NATO dekir û got ku nabê tu aliyek bê tena xwe tevgerê bike û aliyên din bê deng rawestin. Emmanuel Macron hêvî kir ku serokên welatên NATO pirsa kirîna sîstemê S-400 yê Rûsî ji aliyê Tirkiye ve got û pêş bikin ji ber kirîna sîstemê S-400 li dijî yasayên NATO ne. Ji yekam roj de ku Tirkiye êrişa xwe bo ser Rojavayê Kurdistanê dest pê kir, Ferensa êrişa Tirkiye îdane û şermezar kir û daxwaza rawestandina dest bi cihê êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê kir û di dema nihade jî. Ji ber helwesta Ferensa li dijî êrişa Tirkiye ne kokî ketine navbera Ferensa û Tirkiye de. Li kolînereka Ferensî ku bo dema 15 salan e derbarê Kurd û siyasetên welatan li hember Kurdan ve taybetî Ferensa li kolînên meydanîkirine dibêje Kurdkarê serxwebûnê bi dest vebîne. Endiyes li kolînera Ferensî dibêje tevî ku welatên zilhêz pişta xwe li Kurdankirine Kurdkarin xewn û awatên xwe bo serxwebûnê bi dest vebînin û mafê xwe desteber bikin. Li kolînera Ferensî de li kolînên xwe de behsa rola Kurdan di rojhilat enavîn de dike û dibêje rola wan gelek girîng e. Serokê hevbeşê Komîteya Destûra Sûriye dibêje rejima Esed dixwaze em bê karname dest bi civînên xwe la duhemiya karê Komîteya Destûrî bikin. Serokê hevbeşê Komîta Destûrê da zanîn ku opozisyona Sûrî 5 pêşinyar pêşkêş kirine lêşanda beramîlan ya rejima Sûriye li gor biryarên rêveberê xwe ango welatê Îranê
karê komîta destûrî ber avêtî dike û astangiyan ji rêvebirina karê komîtê re durust dike. Hadi Elbehra serokê hevbeş yê Komîta Destûrî ya Sûriyê tekez kir ku şanda desteya danûstandkara Sûrî heta niha di vê gera duwem ya karê destûrê de 5 pêşeniyar pêşkêşî şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Gerbêdirson derbarê karê vê xwelê yê komîtê kiriye. Lê beramber vê yekê şanda rejima Esed ev her 5 pêşenyar jî red kirine û dixwaze em derbasî hola civîna bibin bê çê karnameyek diyar û ron. Di Kongerê xwe yê rojnamevanî de duh êvarî roja pênşemê Hadi Elbehra got li gor rênmayên karê Komîta Destûrê diviya her du serokê hevbeş yê Komîta Destûrî karnameya xwe berî destpêkirina xola duwan ya karê komîtê diyar kirîban. Her wiha got me pêşenyarên xwe li ser alavên ragihandinê belav kirine û me radestî ofîsa şandeyê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê kirine. Lê şanda cihazên sîxurî û şanda dibin rênmayên rêveberê xwe yê Îranî de kar dike pêşenyarên me red kirin û daxwaz dike em karê bê bername û karname bikin. Elbehra dibêje şanda rejimê daxwaz dike em derbasî hola civîna bibin û her kes tiştê ku bibînin guncaw bas bike weke em derbasî sîmînarekî rewşenbîrî bibin. Di demekî de xwîna miletê me li Sûriyê direje û beramîl bi ser xelkê me de dibare em qelenên giran û buha datînin. Ji bo zanîna dawîn pêşveçûnên meydanî li Girêspî û Eyn Îsaw herwiha pêşveçûnên Kobanî zêberê xwe bidime çalakvanê sivîl ku ji bajarê Girêspî Mireya dembaş çi pêşveçûnên nû li ser erdê hene. Dembaş eger tê dengem dibîze çi pêşveçûnên nû li ser erdê li bajarê Eyn Îsa hene bi taybetî ku behsa wê çendê têkirin ku Rûsya û rejêma Esed gereka hevbeş ya leşkerî li wê navçeyê encam dane. Eger tê dengem dibîze dawîn zanyarî û pêşveçûn li Eyn Îsa çi hene? Kerem ka. Weke xuya kêşek li cem çalakwanên sivîl heye ji bajarê Girêspî heta ku çareser bi zêwer me carekê dî biçime cemê naberê xwe bidime pemnêrê Erkê dara Ebdo ji bajarê Hesekê Mireya dara dembaş çi pêşveçûnên nû li ser erdê li bajarê Tiltemrê hene. دم باش زنار براستي يعني سهل باجاري تلتمري يعني براستي تلتمري بخوا يعني رنگكي تتقين تيدا تشي نبون دردوري گندواري وي اللي دكارم بيجم الزرقاني وك ابو راسين گندي ربيعات وگندي تلور دكافن باشوري زرقاني ب3 كيلومتر اوانا دوه بشاف يعني وك ايريشن هاتن سر جهيلا جروبن سر تركيا وك هاونا وهروها هردو گنداناجي قصدي دنه قصديجي برسوا واندا ودكارم بيجم يعني توب كهاون الابوراسين بخوكت زرقاني كت النافندك كت ويعني هاي مجي هي بريندار جي هني يعني حتى شار حبا بريندار جي هني جي لشكرين قصدي يعني تشتانو اف وحتى ان هاجي يعني هنا دنجي تقينا بردوام البي باجاروكي اي زرقاني بلي باشە دارە ئەو شەڕێک و ناوبەرە هەردوو ئەلیان دا دروست دەبێ دەخوازم دوێ درێ بەحسا ڕۆلە رووسیا بکەی رووسیا سەرپەرشتیاری ڕێککەوتنەیە ئەم بژن کارم بژن گەرانتیدارە وێ ڕێککەوتنەیە ئەو تووڕە لایەنین هێزی ئەمە رووسی لە دێنایەنە دیتەن تایبەتی کویرۆ لەگەڵ چەکدارن ڕژێمە ئەسەد گەرەکە هەبەش لە ئەیسا ئەنجامدان نایەنە بالیە تەمرێ دەژی بله شخوا اوجي شخوا زرقاني جي اوجي دكافي يعني دكافي بيجم منطقه روسي
يعني شخوار روسيا بلكي بهترين العين عيسى الويدري رونشتنا كواني دريج هبو دوهجي بقصاديره كي الويدري انجام دابن للفيدري يعني الزرقاني يعني چند روجا دنگي تقينا ايريشن تشيد بن نافبرا قصدي وجروبين چكدار يعني الويدري اف منطقه هان زرقاني يعني الفان روجان يعني خيابونا روسيا تيدا نخياي بهترين دكارين بيجم يعني التلتمري ودردوري تلتمري يعني قرا روسي هي يكجارنا يعني قرا روسي بهفبش بريجيمير وقراوي هفبش بقصديرجي هي التلتمر ودواري التلتمر لأف شريقو الدهب شفجي تشيبو وإيروجي تشيبو يعني أبايا دورتا قصدي دبو أو يعني روسيا نلوي دريه باشا دارا بكشانا هزن بريطاني جات التمرو كل ديرا زوريليا بنقها عمر بجيبنا تباندور لسر نافچه كريان کو باندور چوبو لسر نافچه يعني او قا القصر كي جين نابن داواني رئيسي القصر كي يكجار جور فالا نبون يعني قصر كي بخوا هنا دس خوا برندان وقت حالف وقت امريكا هنا يعني الويدري جي وان هي لجور يعني دهرن راس دهرن وقت حقل العمر وقت درميلان جهه جوج بخازن حماية بكن باليكاريا أسدي أنا جورجي درن نزي عمودي جي وريا قامش لوجي بس يعني شنواني بداوي نهاتية قصركي يعني هنا بجاري كير فالا نكرن زنار باشا دارا أبدمك بحثا روشا مروفي نايكرن يوان بد دربدرانكو جانجام عريشة تركيا دربدر بنا دمان هذا أو دي چروشة دار باز دبن براسي يعني روشا دربدرا يعني برسكريكا وان شي برسكريكا واني هري جرينج ذكارين بيجم يعني برسكريكا جو اف ريفبري دخازوان الكامبي بجيبك يعني وك يعني هجمارك كون جو آلافين جوز جبو كامبا وشوكاني هاتيه إجالبر ريفبري يعني آنها يعني نكار مازوتي شي الوان بلاكي يعني دخازه وان چاوا بكي وان بي كامبي بجي بكي برس غريكا ان دربدرا اف يعني كا يعني ريفبري جي ناخذ وقت وان بزوري وان قاز برنگكي يعني خشكاي وان بفي رنگي جي حتى انا يعني مازوت الوان بلا نكريج خدت قازه وی مازوت وقت صحبت باشا داره دزگاه خیرخوازی بارزانی و پنجمین کاروان آلیکاریه دشین روجاوای کردستانی او آلیکاری بسرکدتنا دابش کرن چاوت ربرنا بچرنگی تکرنو بتایبتی کو داوین کاروان آلیکاریان دا کون جیشیان دون 605 کون سيه بالغر بون او خا يعني برنگكي يعني تكليه خير رخصتنا خير قاضيه برزاني تكليه وان وهيبا سوري كردي الجور خصتنا هيبا سوري كردي دوزا وان كونا كرته جبو بتايبت جبو كامبا وشوكاني اغو التوينا بجيبويه يعني او دخوازن وقت ريبابري دوز جوان كر ريخ برزاني انه في كامبي دعم بكن بلكي كاربن انه وان دربدل قول دبستان حسكي وان تيخن وان كونا يعني نتني كون آلاء انزبستاني وقت صوباجي وقت بطانياكي او جي في آلي كاريان نه اغو ريخستنا خيرخوازية برزاني شاندنه گەلک سپاس ji bo nûçegihanê Arkêdara Ebdo ku mirabûzin heberê xwe bidime şirovekarê siyasî Ehmedê Musê li gel min e. Birêz Ehmed Dembaş ev bêdengiya ku niha heye
وەکەکو تێگوتن ڕێکەوتنا سوچی بجید بێت سەرعادێ لەسەر عردێ دراسیدا شەر و پەفچوون بەردەوامن تێ چاوت خوێنێ و پابندبوون بە ڕێککەوتنە بە هەتا چڕادەیەکێ جیبجی دەبێ. باشە بەریگوزەرمەجەم برێز ئەحمەدی موسێ شێرزە چالاکوانێ سڤیلژیژ گرێسپی مرا ئامادەیە دەم باش چه پێشوەچوونێ نو لەسەر عردێ جەمتە هەنە. سلام بۆرە تەماشەوانێ وەرە بەڵێ کەرەم کە پێشوەچوونێ نو يعني جهو يعني أول كريستيان وتركادا شيء بو يعني كانوا متواضع شيء يعني عيسى ضابط الكامبا أنا شيء عارف ترك وج يعني مزيكي بشاش قذيفة عليه تركنو وقت تلعب هيرو اللي هي تشترك روش عرامة اللي عربية خالد النوى عربية كان بين لك عرامة هيرو يعني جبنا حياة دجار إنسان وتركو أو سوامع شرقراك ولسر روش عيسى صاحب جيشتن يعني اتفاق ريجيم مصريات وقد بيطراخ شرقراك 4 كيلومتر نزيك 4 كيلومتر حياتي يعني أبدا إيش هذا كرج يعني أو دا تركيا كرج تكي أجر إنسان كرج 4 كيلومتر دوري إنسان وريا أنفو ريا خد كذا إنسان قدر كرج إنسان يداره هذا يعني إيش بس عشان يا خويا دخازة يعني أرتيطان مالي تركا وتركاها وحاليات كيلو أصل ويجيب أصلي جرك خطأ ورايا حتى فاس وتاكد جرك شرقة أنا شرقة بس قصد ولكن أصلي هذا جرك 4 كيلو باكل ترك باكل خطأ فوردابل باشا أو دورية هافباشيا روسي ورجيمة سد كهاتا انجامدان إيرو لعين إيساي چباندور لشرو پاپچونن کو تنکرن انگو چباندور لنافچه بگشتی کریا وشکی دری حتا کو دیو دوری هاتا انجامدان يعني يعني اتفاقيات المناطق إلى دول منطقية وطا قصد صار باشا گەلک سپاس ji بۆی شڕبەکاری سیاسی کۆژێ باژارێ چالاکوانی سویل ببورن ji باژارێ گرێسپی بێمرە بزن هەبرە خۆ بدمە برێز ئەحمەدی موسێ شڕبەکاری سیاسی و بمڕەیە برێز ئەحمەد دەمباش پێشبەچوونن لەسەر عەردێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ دەمەکە دێک و ڕێککەوتن هەیە پێویستە هەموو عالیەک پابند بێ بە ڕێککەوتنێ لێ لەسەر عەردێ شەڕ و پەپچوون بەردەوامن تێچاوە شڕۆبەتکەی پێشێ دێوارات و گوهدارێتەوە تەماشەوانێتە خێر و خۆشی بێت گەلک سپاس
سپاس خۆشترم کەکێ زنار دباوەریان مدەگە ئەم گەهشتنە گرێ ئەم بگێن 10 ساڵە ji شۆرەشە سووری ئەف شۆرەشە هەنێ دباوەریان مدە هەما ساڵە عول تەنێ شۆرەش بۆ وەختێک پێشاندان ئاشتیانە بووژێ پێ وەختێک بوو چەکداری بۆ حەربا ئەهلی یعنی مەرۆ بڕاستی بێژێ ئەف حەربا ئەهلی وێ فسوولێ وێ هەبن یعنی وێ gelek beşê wê hebin em ana ketine beşa nehade berê me 10 saliya wê bê wê çi serê me bê û çi serê Sûriya bê kes wê nizane yani kê bîr dibir meselen wê Erdogan piştî Efrînê bê serêkaniye bibe wî na digot gwazê keve mizikê Sûrî dî yani wesat sinnî gelek cara seretanêt bizona we derketin me bigotî lê me bîr nedibir gu wê bê وێ سەرێکانیە ببێ مەخابن وابر لێ ئەم وەک کورد چل سەر عەردێ ji merg gerekê gelo melhevdû kirî heya anha ji sala yekem ji deqa gişoreş teqiyayê heyana melhevdû nekiriye ana çi serê me jî tê wegit heqê nedeyî wextê me nikarî bû em li hev bikin wextê me nikarî bû em رشتلک دینن و 4 رشتلک جمرها دانین او جی جناب سروق مسعود برزانی ام برن کردستانی و ام هفدور و نشتاندن یعنی او ریکفتنی هانین نچون سری ایرو چپ سری مبیت حقی مدی مخابن یعنی نزانم دوی من هفد کده دحال و روشا بگو کرد تیدن ایرو مخابن و ویجولو خرابتر جی بدباوریا مده از ولو باشە پێویستە ئابرێز زەحمەت پێویستە چوەرێکردن هەتاکو ئاباکو مایژی ئەم بێژن بە کوردی بەر لنگانەچێ و کورد بەیەکجاری لێ وێ نابچێ نەونە ژناب برن نەهێشتن جنۆسایدکردن کەکێ زنار ئەزێ تشکیش برێ خڕبێژم یعنی وێ چش ولۆ پێ بەهەر عەفرین چوو ئەم نەگیان هەبدوو سەرێکانیە چوو ئەم نەگیان هەبدوو وێ قامش لەو عامودێ دربێسێ و تربەسپیە وێ هەردووژی هەرۆم ناگێن هەردووش بەر فیایە گژ تەبگەرە کوردی پێ خۆستن هەبنەکرد ماف چ معناوی یعنی وەختێک عەفرین چوو ئەمە بێ قەوەتک مەزن باش مەسەلەن پەیەدێ وێ چاغێ چەکدارێ وێ دووردەبوون یعنی یەکەگەوانە حیراوە زەریعەوە حجەت وە نزانم چدا ئەردۆغان دەئادن نەبێنێ نادعادن دجيدان يعني حجتان أردوغان تبقل با أردوغان دوي بكرداج وقرم دراكر لأن حجتان نديني بتيماني وقت تتي وتراجي آلي خو سورتي خي سروكي خطو بيشوانكو تدبير برم واستحدياتت كم وازروباريت أزي راجم تفنقا إيش قوي بي أمنكارم بي قالوا ويدا قامش لي ودربيسي وعامودي يجيولو بك أم بين نزانن براستي يعني أبو وجه قايشة كردار بتشينا أبارديا هاني باشا برز أحمد قدوزا كردي نهي للسوري برز أحمد دمك وعفرين كتبن كنترولا تركيا وشكدارن بسربا تبع أشرب كارن سياسي دقو زحمته وآستما سيناريو عفرين لروشالات چم فراتيجي كوباني سريكانية غريسبي قامشلو حسكي دوباره بي همياجي او ام بيجن احتمال بدور دزانين ودقوتن زحمتش بر امريكا بتو اواكي رينادي لبا او سيناريو يكو سيناريو عفرين هذا دوباره كرن سيناريو كهري خراب جيبو لامريكا ريدا تركيا كو درباس به تبيكو وقت تداخليا كرن بهذا بهانج درست كرن يعني ابا بروجا تركي حتى سريوه بردوام به از جوا کسا بوم جوا کسی مشیروفت کرد مدگو تجاری و عفرین نره چما بری سریکانی مدگو 30 میلیون کرد هنن لباکور کردستانی و جیش ترکان نکاره بتسر 30 میلیون کرد ربقا بیزه و بی عفرین ببه لیخویای شکفت ملتین ملت شکفت نمخابل یعنی 30 میلیون کردت خلده هنن لباكوري كردستاني تو درباس بو وكارتو غان تبجي شيخو مرتزق خط درباس بو عفريني كرد باكور چكرن يك خو پیشاندان نكرن 5 مليون كرد ل اسطنبول هي سند بيجم چما قدر درنكتن خو پیشاندان تاجمر بيس
يعني وقو كرد باكوري كردستان دبي خوزي كردستان قشر بس امش حقيقي خلاص من اما كل فدا ما فاتورة دا إيرو فاتورة واي بدو عفرينه ده سريكانية شو آقرب كسبا متكبش بر سريكانية هاي تختا ما كرداي كبناري واشوكان يعني قامش لو تشوبال با من نوى بإيشا واشوكان با لي بكاكي جير نخم يعني واشوكان با قامش لو بعفرين جير نخم وقب بذي مهمها هاني مكلفة باشا وآدل أمريكا جبرت الريدا وبشتا خال كردان كر حيرة دويبة أم قشك أم نقطة دين صار حرفة يعني أمريكي جو تركا فيدتك صار هندك 120 مليار دولار إيش كردا فيدتك نتشتك ويتشما وحليفة خوهم هبالبندي قبل ما بقو هذا ويتشما ويبخيدين كاجمركش يعني شوف فيداويش كردا هي هاجر بي والله ما شر داعش كريا بحضارة عربها بمكاربون ديس شر داعش كربان نا أمريكا آيكاريا تركا كر فن كردا كر هات سلاح دامه هر دامه وأمكرن مرتال جدبلا عسكري خود تركا ومتشو أوقا وسط السني تركو الريشكر نجار دوغان ريشكر واي أردوغان درباس دبي زكي سوريا هيبان داعش كيتنا سر حسابه چي سر حسابه كرد خوينا خدان كيولو المكر أمريكا دريا كير دريا تككير اف حق ما تو اتفاق بأمريكا رجري ندايما بتو امزيما بيرتنا ام دولتها تشكل وقت اتفاقا ما بأمريكا تنم دولتها تشكل تيتي مدادگر دكل با أمريكا نخم وقت نابهيزي بقوه خوش دوه ما قمت دولت دوه چه ترک درباس بون و چه سوری درباس بون چه داعش بون ما قم امن خودی خاکا خونه وچما امریکی سر ما بگرین زنار يعني أبدوي بجرد بأم فين بكن فرتيويست بأم فين بكن ما تكردستان نابي لسوريا فأبعرضا هاني كي هذا دقر نخما أمريكاي كابرا أبوشي جمر وثيقة كدرخن جب أمريكا وقع عندنا أفروجابايا كردستاني طمايا واتيت بب الدولة يان بب هرم فدرال كردي استحديه بواردكم أفهاتنا دجاري سيداري لسر روبلا خوجيني بساندي ترامب آدن برد او کروجنا مبانی دی ترامپ گوتی ما پردانن کردا وک مرتزا کشتلا مشر کرنه چما پککی و چما پیاده و چما قصد بیانک در نخستن گو درواده که معنى خو راست معنى خو اتفاقي ركبتنا وينا بالشرباني كردر وك مرتزق بو نا ركبتنا وينا بقصدير وكايدير وأفانا دولة كردي تشيكن يا هرم كردي وفدرال وأبي تشتامد نا إما أفخاك نابج مر دولة وهرم فدرال كيتي مدادگر كي بك نخما أمريكاي زنار شما أم حقاقا نابج باشا خيانتا ما نكرنا ما خيانتا فكرية برز أحمد بفان بيش وشونان وتشتكو شوي حتى وكإيلو في دقاء استا بهورا دمت كان تشتغل دوزا كردي برفچا قاركي بچوا جبرگلك عيد بيجن شو سر استكي ناف دولتي ودوزا كردي نمايا سر است ناف خويان هرمي يدير سر است ناف دولتي تي بحث كرن ده همان دمه ده اليك جيد بيجن گلك سالا باش ده بگر هاتشتا نبي دوز لروجاباي كردستان نمايا تشد بيجي دباوريا دو وقت درباس بو عفريني مفهوم قدوزا كردي الهندري سوريا نما بفضل بهكاكي ما لا ولا ابا دوز نما لروجاباي كردستان هاجر دوزك هبه ودسته چند اختيار ما يدني 160,000 اختيار ما ننا ويجيب بمركا قورتيما ما شروط دوزه چن دوی خديه دوزه هبيه ودوي بخورت هبن ددو كاني نفحردو
نه پارتیه مدوزا هرم فدرال دکو جر بخبتن نلبا رژیم نلبا معارضه اویت هذا دو 400 خورد درکتن جو شهاداتا و کفاءاتا و جو سیاست مدارا و جو روشنبیرا و خورد جو خورد عمری 15-16 سال او جگیان یا باشور کردستان یا باکور یا لأوروپا کانی نخورد ایگا جی بگره ایگا عرض بگره مایی نه ما دوز نمایی يعني تشج وقت شورش وقت هنا صالك وددو وبكاكي هات وجمر او يا باكات شكرن ودرو مرو الخلقيت كرن وما بيجي بحري والبحر شو حالي شي ام البحري دو غرقين يعني دوز غرقيه مد 2014 د وقت د مشروع اقلیم فدرالي طرح ذكر ببيش بارتي او حشت ريخستن جواكا سبين مقوى حيرا كاورن ام تشكي بكن نا بيادي تشكي جمردك ونا تفقرا كردي تشكي جمردك واي بدو شعبي آلاني غرقي ده فاتسي ده دوز شو ام خبيجين دباوريامي ده دوز غرقي ام خبیگی هرین 2014 بو باید هین پارتی ما آمدن و هین سر آفتین برا بینم بیرا خود گلنم نجوار دگو غرقی دوز او کردی انتها بو چه دوز مال هندر روجابای کردستانی زنار اختیار ممانن برا 100,000 خورت ممابن جا اصل 3 ملیونونی کرد هندر روجابای کردستانی و 100,000 خورت چکن معنی پککه هات بنابه پیده و قصده يعني شر مزيدا كرن او مزاري مشتخور شدوز مال هندري رجاباي كردستان گلک سپاس جبوی شرفکار سیاسی احمد موسی کو تلگان مبی گلک سپاس دو هده بین چاودریا کتیا خواندکار و جوان دموکراتی کردستان روجابا هجمارک بربر ل دبستان درین ل کمپا دومیز باوی کی خبخش پورا خواندکارن دبستان تاشین یکیتیا خواندکار و جوان دموکراتی کردستان روجابا شقیرما کردستان ل سرانسری باجار و باجارک نهرما کردستان کارو چالاکیان جبوی خواندکاران انجام دادن. هاتنا پناهخوازن روجابای کردستان با هرما کردستان بردام کو دوهجی نوتو دو پناهخوازن سوریه در باس هرما کردستان بونا لگوری نونده هبشیا کریزان هرما کردستان کو دهیاما 24 دمجمرین بوریدا نوتو دو پناهبرن روجابای کردستان گشت هرما کردستان کو بوه که هجمارا پناهبرن روجابای کردستان کو پشتی دست بکرنا اپراسیون ترکیه ده نه مها بوریدا تاوکا ده گهشتی 7481 پنابری. نرخ لیره سوریه برانبری دلار امریکی برافداکتنه و بردام کو ایروژی لسوریه گهشته نزمترین استن خواهد دیروکا سوریه ده لگوری جه درین ابوری لقامشلو کو ایرو لبازار باجر نرخ $1 امریکی گشته 778 لیره جبوی کرینه و 782 لیره جبوی فروتنه. روح نرخ یوروژی لبرانبری لیره سوری جبوی کرینه 848 لیره سوریه و 854 لیره جبوی فروشتنه. زیر ایار 21 لهمبر 31,000 لیره سوری تکرین ده باجار قامشلو ده. $1 امریکی ده دست بکا شورش سوریه ده 45 حتى 5 لیره سوری بو. ارتش ترکیه لسر عرض سیستم S-400 روسی تحقیق رو اف چند بو جهت الگرانیا امریکا. اجانس نوشین ترکیه را گهند که ده دو روژن بوریده
ارتشا تورکیا سیستم باربانیا S-400 روسیە لە سەر عەردێ تاقی کردووە کە ئاژانسێن نوچەین تورکیا دانەزانین بارفرێن جەنگیەن F-16 ئەمریکی دەدەما تاقیکردنێدا بەشدار بوون. ڕۆژنامەیە گاردیانیا بەریتانی دەبێژێ پشتی و گەشت و گوزارە تاڕی لە سەر مارپەرێنتۆرە جوواکی بەڵاو بووە نەهاوڵاتیان ڕۆژئاوا سەردانە هەژمارێک ژێ دەبەرێن سووریە دەکەن. ڕۆژنمەیەکە بریتانی دبێژێت تەوی کریزا سووریە و شەڕوپەفچوونên ku li ser xaka wê tên encam dan niha hijêkerên geştûguzariya tarî seredana Sûriyê dikin. Rojnameya Guardian ya Brîtanî ragihand ku tevî xelkê resem yên Sûrî bûne penaber û devjimal û milkên xwe berdane niha welatiyên rojava yên hijêkerên geştûguzariya tarî seredana Sûriyê dikin. Li gorî rojnameya navborî ku wateya geştûguzariya tarî ew e ku ew ê geştiya deverin ku peywendiya wê bi mirinê heye yan jê deverin ku şertê de heye. Rojnameya Guardian got ku hejmarek ji kompaniyên welatên Rojava ku ew geşt birêve dibin û têde seredana Hems, Şamê û Tedmûrê dikin heftiyekî berdewam dike. Li gorî Guardian ku kompanya Yang Pioneer Tours ya Çînî ku geşt û guzariya tarî rêkxistin dike kiriya her neferekî $1,700 ye. Krîza Sûriyê ji sala 2011 dest pê kir û li gorî rawengeha Sûriye ya mafê mirovan ku ji wî demî ve ta sala 2018 511,000 kes jiyana xwe ji dest dane û li gorî Komîsyona Bilind ya Neteweyên Yekgirtî ya Penaberan ku ji destpêka krîza Sûriyê nêzîkî 7 milyon kes derbider bûne û nêzîkî 6 milyon kes penaber bûne. بەرێب داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. دۆنالد ترامپ ji Efxanistanê ragihand ku bîrên petrolên Rojhilatê Çemê Firatê din destê Amerîka de bimînin. Emmanuel Macron serokê Fransa dibêje êrişa Tirkiye bo ser Rojhilatê Çemê Firatê gelek pirsiyar li cem hevpeymaniya NATO durust kirine. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî pêncemîn kerwana alîkariyan şanda Rojavayê Kurdistanê. Brîtanya hêzên xwe ji Tiltemir vekişandin û li Dêrazorê bicî kirin. هەر شاد بن.